Oh yes, twongeye kubashimira mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV, by'umwihariko wowe wakoze subscribe ndetse nawe ufunguye iyi video. Mwese tubateye yambu upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda muri rusange aho uherereye hose mu mpande zose z'isi. Turabasuje cyane. Kuri mikoro uwo muri kumva ni Mugisha Emmy Calvin. Reka tudatinze amakuru yacu y'imikino tuyahere muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza aho yarigeze ku munsi wayo wa 19. Ni shampiyona yatangiye ikipe ya Leicester City yakira ikipe ya Manchester City. Muri rusange Manchester City yari imaze imikino 5 itabona itsinzi, yaje kurangira itsinzi ibitego 2-0. Savinho ku munota 21 ndetse na Brot Haaland ku munota wa 74. Man City yasizamuka no ku rutonde aho yahise ifata umwanya wa 5 n'amanota 31. Haje gukurikiraho umukino wahuje ikipe ya Crystal Palace ndetse na Southampton, aho Crystal Palace yatsinze ibitego 2-1 Southampton, naho Everton yaje gutsindwa na Nottingham Forest iri kuri forme nyinshi cyane, yaje kuyitsinda ibitego 2-0. Nottingham ifata umwanya wa 2 muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Fulham yaje kunganya na Bournemouth ibitego 2-2, mu gihe Tottenham yaje kunganya na Wolves ibitego 2-2. Liverpool itari guhagarikwa. Navuga ko Liverpool form ifite kuri ubu ngubu ku isi ni nk'ariyo kipe rwose ifite form ku isi cyane kurenza izindi. Liverpool yanyagiraga ikipe ya West Ham ibitego 5-0, aho Luis Diaz ku munota 30 yaje gutsinda igitego cya mbere cya Liverpool. Cody Gakpo aza gutsinda igitego cya kabiri ku munota 40. Mohamed Salah aza gutsinda igitego cya gatatu ku munota 44. Alexander Arnold aza gutsinda igitego cya 4 ku munota 54, mu gihe Jota yatsinze igitego cya 5 ku munota wa 84. Ni umukino waje kurangira Liverpool itakaje umukinnyi wayo Gomez, bitaramenyekana igihe azamara hanze. Reka rero tuzamuke n'andi makuru arimo kugenda avugwa muri aya makipe yanyu mugiye mukunda. Reka duhere mu ikipe ya Liverpool. Umutoza wayo Arne Slot abajijwe ku mukinnyi we ukina kuri kabiri, ubona wundi ni Trent Alexander-Arnold. Yabajijwe ku bijyanye na contrat ye, dore yuko contract ye igiye kurangira ejo bundi mu kwezi kwa mbere. Araba yemerewe kuba yaganira n'ikipe yere yose ashaka, dore yuko bivugwa ko arimo no kuganira n'ikipe ya Real Madrid. Bivugwa ko ariho agiye kwerekeza uyu mukinnyi w'umwongereza ukina kuri kabiri mu ikipe ya Liverpool Alexander-Arnold. Abajijwe uwo mutoza wa Liverpool Arne Slot bamubaje ati urabivugaho iki ku bya contrat ye, mbese Liverpool yaba irimo gushaka uburyo imwongera amasezerano? Yahise agira ati the way he celebrate his goal should tell you enough, cyangwa se mu magambo y'ikinyarwanda bivuga ngo uburyo yishimiye igitego cye, dore yuko nawe yatsinze igitego, byasobanura byinshi. Wowe urabona uko yishimiye igitego bivuze iki? Reka nanjye ndakubajije ubishyire muri comment. Dukomeza n'ubundi muri iyo kipe ya Liverpool. Mohamed Salah nawe yabajijwe ku bijyanye na contrat ye, dore yuko nawe irimo kugana ku musozo mu ikipe ya Liverpool. Yese abasubiza ati we are far away from that, cyangwa se ntabwo ibyo ngibyo ari byo turi kure yabyo rwose. I don't want put stuff in the media and people talk about it. Ntabwo ashaka kuba yashyira ibyo bintu cyangwa se yagira icyo abivugaho mu itangazamakuru ngo abantu ari byo bavugaho, dore ko we yakomeje atangaza ko ngo only thing in my mind is for Liverpool to win the Premier League. Ikintu kiri mu mutwe we ku bijyanye na Liverpool ni ukuba yatwara Premier League, ariko ibijyanye na contrat bikomeza kwimubaza rwose, dore yuko Mohamed Salah nawe biravuga ko ntabwo barumvikana n'ikipe ya Liverpool, kandi nawe ejo bundi mu kwezi kwa mbere kugitangira araba ari mu mezi 6 ya nyuma agana ku musozo wa contrat ye. Ntabwo ari we wenyine, Liverpool iri mu ihurizo rikomeye. Hari uwo Alexander-Arnold tuba tumaze kubabwira, hari Mo Salah ndetse no kapiteni wabo Virgil van Dijk. Bose abo ngabo bari kugana ku musozo w'amasezerano yabo. Ibyo ni akazi katazorohera Liverpool kureba ko abo basore bose babongerera amasezerano, dore yuko
bigaragara ko bagifite imbaraga zo kuba babaha umusaruro muri rusange. Tuvuye ku ikipe ya Liverpool, reka dukomereze mu ikipe ya Manchester United. Ku munsi w'ejo ifite umukino n'ikipe ya Newcastle United. Umutoza wayo Ruben Amorim nawe yaganiriye n'itangazamakuru mbere y'uwo mukino. Abanyamakuru batangiye bamubaza ati how long United will be in this bad moment, cyangwa se wowe urabona ibi bihe bibi Manchester United irimo nk'umutoza wa Manchester United bizarangira ryari? Nawe yahise abasubiza ati I have no idea, nta gitekerezo na gito mbifiteho ibyo bintu mumbajije, but I absolutely know what to do to fix it. Ariko ahita basubiza ati nubwo nta gitekerezo mbifiteho, ariko ubu ngubu nzi uburyo ngiye kubikoraho, ubundi bikakemuka ibi bihe Manchester United bibi irimo muri rusange. Umutoza wa Manchester United bakomeje bamubaza ati mbese niki asaba abafana ba Manchester United muri rusange. Ruben yahise asubiza ati I am not here to ask anything from our fans. They give us everything, a full stadium, always supporting. I just want to give something to the fans. Mu Kinyarwanda bivuga ngo ntago ndi hano kugira ngo ngire icyo nsaba abafana, kandi bamaze kuduha, they give us everything, bamaze kuduha buri kimwe cyose, a full stadium, always supporting, stade hora yuzuye badushyigikiye. I just want to give something to the fans. Aravuga ati ahubwo ni twebwe dufite icyo tugomba kubaha muri rusange. Uwo ni umutoza w'ikipe ya Manchester United. Ku munsi w'ejo bazaba barimo gukina n'ikipe ya Newcastle ku munsi wa 19 wa shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza. Dusoza amakuru yacu rero, reka twongere tugaruke kuri rutahizamu w'ikipe ya Liverpool Mohamed Salah. Salah nyuma yo gutsinda igitego cye mu bitego bitanu agatanga na assist, yahise yandika agahigo ko ari umukinnyi mu gihugu cy'Ubwongereza wenyine umaze kubikora byibura inshuro 8 muri season imwe, gutanga assist ndetse n'igitego. Amaze kubikora rero inshuro 8, yari inshuro ye ya 8 muri season, akaba ari byamugize umukinnyi wa mbere umaze kubikora muri season imwe mu gihugu cy'Ubwongereza mu mikino 18 amaze gukina muri rusange. Dukomeza kuri Salah n'ubundi, Salah ntago ari ako gahigo konyine yaciye, ahubwo yongewe no kuza mu bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byibura 20 buri season. Amaze kubikora mu myaka 8 yikurikirana, imyaka 8 yikurikirana muri rusange. Uwo ni rutahizamu w'ikipe ya Liverpool umeze neza, dore yuko Links yatangiye kumushyira mu bakinnyi beza barimo kwitwara neza muri uyu mwaka, aho benshi batangiye kuvuga ko ashobora no gutwara Ballon d'Or uyu mwaka. Mbese wowe niko bibona? Salah ndetse n'umusore wa Real Madrid Vinicius harimo guhabwa amahirwe, n'umusore bita Rafinha wa FC Barcelona, nibo kuri ubu ngubu bayoboye abandi mu bari guhabwa amahirwe yo kuba bakwegukana Ballon d'Or y'uyu mwaka n'ubundi turimo gusoza. Muri rusange undi mukinnyi tuvuye kuri Salah dusoza n'ubundi ni umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid, na undi ni Jude Bellingham, niwe mukinnyi La Liga yamaze gutora nk'umukinnyi w'ukwezi kwa 12, aho yatsinze ibitego 4 mu ikipe ya Real Madrid. Akaba arimo kugaruka mu bihe bye byiza muri rusange. Reka rero tubashimire mwese twakomeze kugenda tubana muri aya makuru, ndetse tunabasaba ko dukomeza kuzagenda tubana umunsi kundi. Kora subscribe, kora share, ubundi tujye tubana umunsi kundi. Ngiye kuri mikro yari Mugisha Emi Calvin. Hasta la vista. Imana ikomeze barinde, muhahe muronke aho mureherereye mwisi muri rusange.